wajini riu kuma hau ukuhura irabu ingi kana ugucoka guthie atia tene tutia horo wa tene tondu nie ni nduire ndi shabiki waku thank you muno thank you muno wele ndiye gukwerethera atia ndatuire kwerete by the way thank you no ari utaragia mabatu no wega ni watu message afwa no ni wathikagereria the fun thank you ginyo mothe the fun thank you so much ni ginya my wife tugithio guo ni gucoka hikanie hau handu turugire ebotie mugithie handu twaroga riu wikuria kirabu-ini kuria raina ri umoja ri ni hikanitie yasa no kubangaiza ndio tokubangaiza ginya tugithie ajuragia niki uthikiririe muiritu uyu kameme ni njikira kameme ni throughout thank you so much throughout ni kameme ni so inyu mukoretwo my favorite na andu aria ndatuire ndiririirie ona andu aria expectaga no ngoro ngikinya wow I expect thank you in my life no ngoro ndikarite aha ate go host nginya ni ra blush ukajika ati ngaro gakoria ciuria kanjuri that's so good ona mugaka they fun yes thank you they fun tondu ni umenyete andu aria turetwo na thina muingi no yes acio me mbere Waithaka wa Jane ni aheanite karugano gake ga kihumo kia wendo wake na muthoni wa Kirumba na wa Kirumba mwenyewe niwe urakimuhoji nake Waithaka auga atuire eshabiki wa kameme kuma tene na hau niho atuikire wa kwenda muthoni kwi aria magiukite guku comment section ta Simonish augite watu hawajui na kuaga PR wakiwa na mso the guy is my cousin na huwa na bibi na mtoi nake Ses augite mso true love kiwendo nake Maginje niashagiri akauga kwa hivyo alikuwa ameoa nake Brian Wom na Jane augite this guy has a humble and wise beginning mso wacha kuharibu marriage ya huyu jamaa nake Brian Fatma augite his love for you is on another level. You are not married. Who is asking?